Muko tayari? Thiko mirongo iri mbere ya githurano kinene, ateti maratengera mathaa matanathira kuha muingi. Jubilee iri gicua-ini kuria marenda kugarura njira iria muingi wa gicua-ini wathuranire nayo. Hindi ya githurano kia mwaka wa 2013, gicunji kinene kia muingi wa gicua-ini giathuririe ateti anasa. Mari guku ateti amaugite ni mehariririe guthurwo ringi, na mamenereria mwena wa mung'ethaniro ni kiria maugite ni igeria ria gutiria githurano. Kenya wamesema ya kwamba tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka wa 2017 Wakenya watachagua viongozi wao na tuendelee na kazi. Mimi nawapatia advice wale watu wa mtego ya kunasa, kwa sababu hawako tayari kwa uchaguzi, hawana sera, hawana mpango. Tupitishe Uhuru Kenyatta tarehe 8 mwezi wa 8, wabaki tulimane na hawa mimi na 2022. Mieri ino yukite thutha wa ateti anasa guthii igoti-ini makiregana na maundu matiganite maria mahutanetie na githurano kinene, kwa muhiano ucabithia wa maratathi ma githurano. Ndeto igie migunda nayo yuma miromo-ini ma ateti aya gatagati ka mitaratara ingi uthii wa na mbere. Kwa muda wa miaka 4 katika Kwale peke yake tumepatiana vyeti vya kumiliki mashamba zaidi ya 40,000 katika Kwale County peke yake. Pwani hii tumepatiana zaidi ya title deeds 300,000. Tukizungumza saa hizi barabara ya kutoka Samburu kuja Kinango baadaye ifike Kwale inaendelea, inawekwa lami. Ni kweli si kweli? Barabara kutoka Ukunda kuja mpaka Lungalunga inafanyiwa ukarabati. Ni kweli si kweli? Makiria yo guo maugite ni mekuhe andu ethi mawira icigo-ini ciothe cia gicua-ini iri ta njira ya kumeheria mutondo-ini wa kwingiria ndeto-ini ya uhuthiri wa dawa cia kurevia. Itanya ria Jubilee ni kuha gicunji kinene kia makiria ya andu 1,200,000 aria meyandikithitie ta aikia a kura thini wa kaunti cia Lamu, Mombasa, Kwale, Kilifi, Tana River na Taita Taveta. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muriuki wa Mucoki. Mwezi wa 8 muko tayari?